Biya Kamal ka Nuer Online TV channel ana jiëc Biya Kamal ka Nuer TV arwache memi bokona kwene taada nen len ngwarudin ka jiëc jarun wanga me bana jome bana jo kwen kel akan kono nyamare arwache me mi jiram jadid ka Nuer Online TV channel gorjen wojin derjen waga nasin ko ken aler ban kwen gwasa me bana arwache katin kono lat korodien en wala you know video gu yena mone dung SSPDF agwelek force ka shop din re which kanasser kena konen bana kwen gajan gwasme tin gore no biya ngach ka jelera me to kon ka tungwan to goro de kon ka ngach you know lera biya ngach kenyam la kabmaisni re which kamalakal shala do kap ka meten meti kona kap ka nuari ban men biya kula ngai gwasa me tactic malat kene je kume jani din kango kene shulu ka gwele force kene content re wika malakal an wale ke jen koron wanga me ke jen information dana shi shop malaro den tama re wika malakal wa kap ka match ka target yen obigan wer bikene gore which ka malakal so na me mugoro de jangaj den ate ka shop right ten tama ko jen dana let jang ke men gor jang no de kana lat men gor ke longa yen nor yalla kon tila royni la kalingo bu kon awareness banje to banja kamne kon okay ko ba kula to ka gwan big information bikana jega jang okay meridian gwasame ala nasser rewi kana sa chiku mentege video gu economy na mejere re kana nasser okay re kana nasser ko re chi toktin you know men biya ngaitin chi ko okay it wasn't a fight so ngaje je gwana me tele kurmi shater kanasser so reunion tangwan lat kanen way nasser shaje kef nasser tele kurmi chateten for your information ne de ti me dong jor be jor le betem biya jelen mana lat ken okay let hear from them okay we live nasser na ala ken lingero alen doy ken mej bang lora bang ala jejen bo shikan trera jejen bor shika jen shikan to gwadam shika taye dane shalat ka wulang jen ta chikan lat bare we can answer so she can withdraw chikurian we react no jenen yen ma doy ken mej bang you know okay mej di doy ken ka lora bang so tele confrontation mishala tele resistance mishala de jejen bor so shit kamenen yen mo wude shwalga pol nang la general dan te de pinde de South Sudan me cha kwani kirma yadit che chubre we ka nasser ba chore we ka nasser pan ka changa jandang ru de kel ka pay ngwan ron kin dang ru jandang ru de jan wala changa jandang ru de ro ka pay ngwan ron kin dang ru jandang ru de so menen yena mo mi lingen to doy ken ka lor bang teram nyin ken ka okay teram nyin ken ka men chala de jejen bor sigurien woja lor alo tel kor milat ken so riuna no wanda ai cha na jo cha jeje bor cha jo tel jeje bor cha jo okay so liang te ko lat kren tel jeje bor me cha jo na me tactical withdrawing ka nasa town jechen bor shi goro wo anyok ala ne de ti shal ka me jang agwelek ka abishok no no kaneten kontin jelkan ka torbel jen ngwanit bakkel ko do bran chala ke je ka jelkan ka ren yalla bokkan yalla gwade dane be kare react so tel kormi ater telecom jate so let them not lie to the public telecom chater yene ko nor biya ngai telecom chater jejen bor mete kor bater bay ter ko gwaden be men la breaking news o kan wacce kana capture kara kapya su bare we jen kula wo wuri shal ka fall dangane we ko congratulate chole jejen bor ki terrorist ka ne ti chol ne ti la jiwich terrorist too much nyamon ba ngaj ala jejen bor chimi kana no icha nasa cha kabine ke pay diok jejen bor de widen kula kabre gar that is their home their homeland okay muk anytime gurgane mode kani paragare so chi jan dinin so men bi angach jen mandana le roden tam ka chang me wala chang jan dang ro ka pay ngoron kin dang ro jan dang ro diich men let men bi anyo ko liang jen kim to ka malakalen wala ano malakal kap ka metin kani potential ke deini
de ni agwele force a bishop force kene diala ti kene ko ne lat ke ti churian do tam re wijin winami ko bigan wer bigan ka target ka malakal so mi che bech re wijin gwad me so jandan bi ngaj bana nyo rach ka jawro dian ko gwatan be mi jira mi jirit ka rai ni tv kenwa tv gor jen wo jende subscribe ka de notification bell bali de twine ko mi che teller mi che berej da shomala shubakaje an bi atamal ban je mun den bye bye